jani beli megending kireng kasmaran nyinayang tresnan beline kapini ngadi bungan kena beline. Mekalegati Kengatasan surah ada bergeling di tiang majang ring semeton di tiang senarang sami pemakasnya semeton oloman inggian pengundian kebun berhadiah majang ring Jero desa prajuru desa Rajuru Banjar Sinarang Sami Semeton Kerta Desa Sahabat Desa Sinarang Sami Majang ring Bapak Perbakal Bapak Bimas Babinsa Semeton ring Ketua Yuwana Sejebak Desa Wanasari Semeton ring Jeroklian Sinarang Sami Cek Sane Sampun Rauh Titian Unas Semeton Oloman Sinarang Sami Inggian pengundian kupon penika Semeton Sane Sampun Rauh Durusan Ngerah Genah Linggih Aring Wantilan Kalar Semeton warga Sane Ngerahwin Sane Jagi Nyaksian Inggian pemargi pengundian kupon penika Titian Unas Mangde Ngeranjing ke Wantilan Suksema. Landur Ritianas majang ring dana jeremangku dua ring kayangan desa tapakan nyarikan talar jeremangku kayangan pusah mangdaledang talar nyarangin nyaksi jagi pemargi acara pengundian kupon berhadiah majang ring dana jeremangku ring kayangan desa remangku penyade mangku tapakan dan penyarikan dan jero mangku pusah ledang rawit ring wantilan mangdo nyaksi inggian pemargi pengundian kupon berhadiah punika suksema. Cek 1 2 3 cek masuk sih tapi cenik cek 1 2 3 cek 1 cek cek 1 cek cek 1 2 3 cek 1 cek 1 cek 1 2 3 mewali di tiang matur majang ring ratu dane Oloman Sinarang Sami Mandaledang Dumun
nyujur kena sanesampun kacamawisan riantukan acara pengundian kupon berhadiah rahina mangkin jaga kekawitin didiang riantukan sampun jagi panumayo galah puniki didiang nunas reng oloman maka sami mandaledang nyujur kena melinggih sanesampun kacamawisan untuk prawarta kekarya dulu ini. Angge nawak didiang daler ring karame sanesampun hadir puniki ngerawin tangkil ring Jabapura Desa menawi durung poleh kupon undian untuk undian kehadiran anggen hadiah door prize malajebos durus dumun nyujur ring ajeng wantilan sisi klot niki klot kauh wantilan nggih ambil dumun kupon undian dari ke malajebos jagi ke undi. Didiang Nuna sering prajuru desa adat taler saho angge prawartake sarang sami sanesampun merawuhi niri kiring kayangan desa durus nyujur genah melinggih dumun mangda digelis acara puniki jaga kawitin diantukan manut sekadi oleman sampun panumayo galah mungkin sampun jam 9 kurang 5 menit puniki. Sinambi nyantos galah acara kekawitin majang ring oloman sareng sami menawi ring ajang linggih idadane sampun wenten pisuguh halit sinambi nyantos durus unggahang dumun pisuguh halit sanesampun kasaya gayang ring ajang oloman sinareng sami.
Atur keling titiang majang ring semeton jero klian utawi sane nganganin jagi nyaksi ingyan pengundian kupuan punika titiang lunas mangdeng rawin ring wantilan malih pisan uniang titiang majang ring jero klian utawi sane nganganin prajuru duwene titiang lunas mangda diglis ngerawin ring wantilan suksema. Nggih sinambi nyantos Soloman sanedereng rawuh puniki acara puniki jaga kekaweden titiang. Sedurung ngelantur titiang matur ngiring sinarang sami dan surut-surut ngaturang puja pangastuti pangayu bagia majang ring ide sesunan pemekas sanepoyangan iri-kiring lur kayangan desa malarapan pengastengkar panganyali umat duene. Om Swastiastu. Pinih rien ring sane dahat rumangga suci linggih dane jero mangku sinarang sami sane dahat wang yang titiang jero perbekal desa Wanasari sane wang yang titiang jero bendesa adat miwah perjuru desa adat sinarang sami sane wang yang titiang Bimas Babinsa desa Wanasari sane wang yang titiang ketua LPD desa adat Wanasari sane wang yang titiang Direktur KUD Denbantas sanewang yang titiang Kerta Desa lan Sabe Desa adat Wanasari sanewang yang titiang Kalian Adat se-Desa Wanasari sanewang yang titiang Ketua Seke Taruna se-Desa Wanasari sanewang yang titiang daler Angge Prawartake Sinarang Sami daler ring warga Uyaden Kerama Desa Adat Wanasari sane tresna sehin titiang. Kapertama lugrayang meneka titiang ngatur ning ayang inggian dudonan acara rahina mangkin. Acara kapertama nika pembukaan sampun titiang buka iwau. Taris kaping kalih sambrama wacana saking Manggala Prawartaka Karya. Sane kaping 3 sambrama wacana saking Ketua Baga Parahyangan. Sane saking 4 niko hiburan musik akustik saking Tugus Diwangkara. Ngelantur raris pengundian door prize puniki akeh nyane 55 buah. Kita nggih akeh niki hadiah door prize-nya 55 buah. Yang terakhir nika wau raris pengundian hadiah hiburan sejumlah 10 buah ngelantur dari sering pengundian hadiah utama.
punika demun persida aturun yang ditiang dalar nenten surut-surut ngaturang arsa gargita manah ditiang riantukan ratu dane sampun ledang ngerauhin mesadu ajang ngeriki nyaksiang minekadi pengundian kupon undian berhadiah sani kekaryani nantuk prawarta kekarya utawi panitia penggalian dana prawarta kekarya Agung Mamungkah ngenteg linggih ngusabo desa lan taur balik sumpah agung desa adat Wanasari. Kapertama titiang aturin galah ring manggala prawarta kekarya tidak bagus putu artawa mangde ngemecayang sambrama wacana antuk galah aturang titiang ring Ratu Haji. Anggih matur sesama majang ring indik galah sane diboring titiang majang ring pengintar acara sedereng titiang lantur matur hamatra inggian jagi ngawitin pemargi pengundian kupon berhadiah nika dumugi paswecan ide utara mekasane ide perayaan ring kayangan desa taler kayangan sejebak desa Pekraman Wanasari Mutumogi sane napi keabdian karya nangun karya agung duene malihan marga antar labda karya durutan untuk pengasung karya duene. Om Swastiastu. Matur semua majang ring semeton sinarang sami sang oleman sinarang sami jero menesa sane wangian titiang Dane Jermangku kayangan 3 kayangan talaring pemerajaan Sinarang Sami sane wangian titiang Bapak Perbekal Desa Wanasari sane wangian titiang Bapak Bimas Desa Wanasari sane wangian titiang Bapak Babinsa Desa Wanasari sane wangian titiang Bapak Ketua KUD Ketua LPD talar sponsor sane sampun mapaica inggian hadiah nika sane wangian titiang samedon jero kelian adat talar sane nganganin sane wangian titiang samedon alit-alit Yuana ketua Yuana sedesa Wanasari sane wangian titiang samedon penglingsir kerta desa sabo desa sane wangian titiang Tala saha angga oleman Sinarang Sami sane nenten presida unian titiang siki-siki talar pemakasnya majeng ring semeton warga Wanasari sane sih sesenanin titiang Melarapan nantuk pengaji umat duene titiang saking pawata kakarya ngaturan suksemaning manah majang ring idodane Sinarang Sami sampun presida ngerahuin galah semeng ni mangkin jagi iring titiang nyaksian inggian pengundian berhadiah niki riantokan antuk arse ledang arse Sinarang Sami semeton titiang ring Wanasari jagi nangun yatnya agung peniki presida raris irago Sarang Sami ngelaksanayang inggian penggalian kupon penggalian dana sagadi kupon berhadiah untuk swecani Doptara Sinarang Sami talar keledangan semeton Sinarang Sami sampun persida kupon nika memargi antar sampun gendan titiang matur majang ring semeton warga Wanasari Sinarang Sami riantukan semeton Sinarang Sami sampun cumpu iring titiang nangun yatnya iring titiang ngayah iring titiang subakti ring ide susunan lenggih ring perayangan kayangan desa ri sampun puput pemargi karya duwene ring kayangan pusah ngelantur raina mangkin sampun presida kemargian inggian ngerincikan karya ring kayangan desa domogi paswecanide pemargi penika lungsur Sinarang Sami mangda magi anta labda karya
Titiang dan wana-wana ngaturan sukses maning manah majang ring semeton sinareng sami riantukan semangat duwene luar biasa puniki antuk kayun antuk aturan antuk kledang idodane ngaturan ayah titiang ngaturan sukses maning manah sekadi titiang ring pawatake karya ring panitia Wenten dukungan saking semeton warga Wanasari, saking warga pasti ke titiang ring panitia nenten presida ngamargian sekarya sekadi ageng sekadi beniki riantukan semeton titiang sinar sami sane mendukung panitia duwene sarang sami ngamargian ngewantu pemargi karya menika presida raris sekadi mangkin nika uning titiang majang ring semeton warga sinarang sami nika lungsur titiang ngelantur nyantos puput untuk karya duwene punapi ya untuk titiang nunas keledangan semeton sami mangde presida pemargi nika sekadi sane kaabdian Andah nika unian titiang majang ring semeton sinarang sami majang ring sang oleman kirang langkung titiang saking panitia ingyan penyangre penyapa talar ingyan genah titiang nunas agungem pampura ariantukan niki pemargi pengundian kupon duwene kesarangin talar wenten ayah-ayahan istri warga istri talar ayahan warga lanang semeton lanang titiang nunas sampura wenten ingyan pemargi ring genah parkir talas sanesiosan titiang Unas Pangampura riantokan niki galah karya ring pinanggal 9 Maret niki nuasan karya sampun galah nampak dadosnya ingyan pemargi pengundian kupon talar ayah-ayahan semeton lanang istri tetap kemargian titiang mangda sami sinami memargi nika unian titiang majang ring semeton sang oleman sinarang sami titiang saking panitia nunas ampura pimbanget wen kekirangan nyane ingyan genah parkir talar sane siosan angge titiang nenten panjang atur malih mangda degelis malibos ingyan pelaporan ingyan pemargi kupon nika titiang malibos masih serah majang ring ketua baga pawongan duwene pinake ketua penggalian dana wasane ngatur ingyan pemargi titiang ngawitin ingyan sambarana wacana titiang saking pawata karya nunas agung pampura dalam mantu suksema sinap titiang antuk pramo santi om santi 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 om suksema Anggi semua duaji pinaka manggala prawarta ke karya duwene. Selanjutnya nih aturan titiang galah ring kedua bago pawongan Pak Madius Saudara sana mangda ngewedar minakadi laporan pelaksanaan kupon undian parada puniki. Untuk galah katur ring Pak D Yusodar sana durus. Aing suksema galah ketiba ring titiang lugrayang sedurung titiang matur amatre ngiring sareng-sareng nyakupan karetangan kalih ngeresti bakti majeng ring ide sesunan sane mapuayang aniriki ring kayangan desa pemekasnya ne ide batara ring trikayangan ring desa Wanasari dumugi napi ring sejroning pemargi ngemolehang labda karya sidaning don mararapan antuk penganjali umat ruene Om Swastiastu. Aing majeng ring oleman maka sami sanedat jero mangku linggih sanedat suciang titiang jero bendeso adat sane wangyang titiang probekel Wanasari sanedat wangyang titiang dalar Bapak Bimas Babinsah sanedat suksmayang titiang jero kalian adat sejebag Wanasari sane dahat wangyang titiang rauh Yoano sekotruno sejebag Wanasari sane dahat suksmayang titiang Ratu Aji pinake
Kedua Prawata Karya Sanedat taler sami Prawata Karya Sanedat Suksmayang Titiang. Hal pemekasnya ne Sabo Desa taler Sanedat Suksmayang Titiang rauh ring Ratu Idodane Keramo Desa Adat Wanasari Sane Suksmayang Titiang. Titiang angganin Prawata Karya ring Pawongan niki nguniang ini pertanggungjawaban penggalian dana kupon undian berhadiah. Niko uningan titiang episanan ring galah becik puniki presiden masa 2 jeng titiang gargita mana titiang suksemo aturan titiang keledangan oleman maka sami sane sampun presiden rauh ring galah sane becik puniki. Uningan titiang niki iring titiang bagian penggalian dana niki makarya kupon niki jumlahnya ne 30.000 lembar. Taler niki perbrio ini makarya kupon niki jinah sane keluar nike 2.500.000 rupiah. Taler nitiang niki serah ring koordinator penggalian dana sareng kalian Yohano Keramo sami niki menyebar kupon niki ring Desa Wanasari sami niki dadosna kupon tersebar sami niki 30.000. Niko uningan titiang ring semeton niki taler kupon sane terjual niki sami niki terjual 30.000 kupon niki terjual kan. Niki apresiasi titiang majeng ring Ratu Idodane sami sampun ngaturan ayah subakti nyangkepin parindik niki karya agung iriki ring kayangan desa. Mogi-mogi pemargi ayah-ayahan Ratu Idodane Sinarang Sami ngomolehang napi sane kaabtiang ring sejeroning pikayun Ratu Idodane Sinarang Sami. Nah niko uningan titiang. Taler uningan titiang ini prebrio niki ini hadiah niki pertama niki sepatutnya ne yang rerahan ring kentana 10% niko sepatutnya ne anggen hadiah kemauan niki akeh niki sponsor niko atur dengan titiang niki pertama niki sponsor saking BPD Bali niki kenten ring Tabanan sampun mapaice sponsor door prize ngelantur niki ring Pak Made Catur pinake ketua KUD niki taler mapaice kenten hadiah sponsor niki kenten door prize taler kenten taler ring LPD Druene ngicen taler sponsor niki iniko uningan titiang niko tataan kuangen niko becik pisah niki ring karyo niki kenten. Nah niko malih jebos jagi keundi taler niki wenten malih saking busana Madulinggo niki wenten 2 buah niko. Niko wenten busana taler wenten niki door prize kenten nggih alat toyo nika wadah toyo niki saking Gede Wisnu kenten nggih enten iwang untuk titiang taler niki wenten 10 pieces baju saring Eka Sablon niki sane medaging kenten karya agung entag linggih nika uningan titiang. Nah malih jebos nika sira uning riwau sampun ngambil kupon dumugi sane poleh mungkin nika angin kenang-kenangan nika uningan titiang nggih nika uningan titiang. Dadosna niki penelasna dadosna dari 300 juta yang didapatkan dari kupon niko telas dana nyane niko angin makarya kupon taler angin numas hadiah niko angin numas hadiah 5 juta dadosna 7,5 juta rupiah. Dadosna sisa dana duwe niko 292.500.000 rupiah. Nggih niko aturan titiang. Kalau titiang ngaturan suksmaning mana? Majeng ring Ratu Idodane Sinarang Sami sekadi atur Ratu Haji Prawata Karya wau niko sanedahat ngiring sareng-sareng ngerestiti Yaso Kerti dumugi napi ring sejorning pemargi puniki presida memargi antar ngiring sareng-sareng sareng sami sanenuenan perayangan ido niki mangdep becik rincik taler sami ngemolehang kayun sane becik niko titiang wantah nyarengin ngaturan ayah ngiring
Ratu Haji Pratokarya Presida Gumanti Puput Karya Ratu Idodane Kerama Adat Desa Wanasari. Nah nika uningan titiang. Titiang nunas pengampura ritat kala niki pastika titiang wenten iwang ritat kala titiang ngiring baga penggalian dana ngenteran taler dane jero klian taler sareng sami sane sampun pastika ngedaran kupon puniki pastika sampun wenten iwang sisip titiang nika sane dat tunasan titiang agung pengampura. Titiang dan akeh matur iwang antuk titiang nunas pengampura banget. Pinaka wasane ngatur sinep titiang antuk Pramo Santi. Om Santi 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 Om. Inggih amunika wau laporan pertanggungjawaban pemargin penggalian dana duwene melalui kupon undian baradia sampun ngewedar saking ketua Bage Pawongan durene. Selanjutnya nih sampun panumoyo galah mangkin jagi pengundian hadiah door prize dari kehadiran Dodane. Tunasa plus dumun sakemawon sedurung ke undi puniki titiang ngaturin hiburan dumun Radidane sareng sami antuk musik akustik saking artis penruwen Idodane dikiring Wanasari enten naur puniki ida ngaturang ayah puniki durus Ratu penyanyi duwe saking Wanasari Tengah Ida Bagus Diwangkara. Nunas tepuk tangan sareng sami. Jani beli menggending kidang kasmaran nyina yang tresnan belinding kapining ngadi bungan kena belini Sane makayunan karaoke mulai bos tandos sareng nggih ibu-ibu menawi terus mekalegati ngatosan surang adini tapi ke adi sampun ngelade menang kecicingan tos segelang melengo beli di pedemenang suwe sampun beli mengantosan walesan surat adine kadirase kambang kena beline bukan bergantung tanpa jantan. Yes, matur sukses sama. Di hati berini tua adik wana dine di jantung berini di tuas
matur suksema. Lagu pertama saking Kidong Kasemaran. Lagu kaping kali ini saking Manik. Sana menjudul Gulgul Hati. Sirin raga Gulgul hati paling singkaruan Ibu suratan kasmaran Di nama jalan dua sesubuh mengganti Nangis sekali kena panah asmara Sisi dengan sapan nadi Jani mara keasani Tumben merasa kekini Ibang kena bunga-bunga Buku dan nading lanen beli Sekadinya nerkilat seledetan mata Tulungin hati tanpa daya Olah senadi terima tresnan beline Budak paling pedidi Semanis madu kanyang bibir menggoda Mekesiap jantung dan ngelahan Olah senadi percaya munyang beline Janji pasti membukti Sebelir angin Besapa ngesiring ragu Gulgul hati paling singkaruan Ingu suratan kasmaran Di nama jalan dua sesubuh mengganti Nangis sekali kena panas marah Si dengan sapa nadi Jadi mara keasanin Dan merasa kekini Diri bang kena guna-guna Ku dan nading langan dan beli Sekading yang nerkilas ledetan mata Tulungin hati tanpa daya Olah senadi terima tresnan beline Budak paling pedidi Semanis kenyang bibir-bibir menggoda Mekesiap jantung dot ngelahan Olah senadi terima kenyang beline Janji pasti membukti Sekading yang nerkilat seledetan mata Tulungin hati tanpa daya Olah senadi terima tresnan beline Budak paling pedidi Semanis madu kenyang bibir menggoda Mekesiap jantung dot ngelahan Olah senadi percaya munyang beline Janji pasti membukti Janji pasti membukti Janji pasti membukti Tangan yang meriah saking Radio matur Indonesia suksema. Semua tugas malih jebos malih laturan nggih. Sampun nggih, sampun ribur wau. Mangkin jaga kawitin di tiang. Pengundian hadiah door prize. Di tiang lunas ring sekretaris durus muter undian puniki kupon sane beredar wau untuk kehadiran puniki 480 lembar nggih dumugi Irdane mikolihang hadiah door prize puniki. Akeh hadiah nika 55 buah nggih. Pertama sana jagi keundi niki 5 buah payung.
Pinaka sponsor saking Bank BPD Bali. Satu, dua, tiga. Nomor 167. Di tiang lanturan dumun niki ngerah 5 nomor dumun nggih. Lanjut. 1, 2, 3. Satu, tiga, dua. Lanjut Pak Agus. 1, 2, 3. Empat, empat, empat. Lanjut. 1, 2, 3. Tiga, empat, enam. Lanjut Pak Agus, lagi 1. 1, 2, 3. Tiga, kosong. Nggih, sampun 5 nomor niki di tiang wajan demun panggil siki-siki nggih. Untuk hadiah door prize payung nomor 1 nika nomor 167. Di tiang hitung dari 1 sampai 5 nomor 167. 1, 2, 3. Oh ampun wenten nggih. Di tiang lanturan malih payung yang kedua nomor 132. Nomor 132. Di tiang hitung 1 sampai 5 dan wenten gugur nggih di tiang ganti malih jebos. Nomor 132. 1. Oh jangan nggih. Dan digugurkan nggih rentukan kupon iki nak sami ayah-ayah Riki gocap di tiang wajian Kemanten. Artinya payung yang nomor 2 niko nomor 132, dari payung yang nomor 3 niko nomor 444. Sana ampun dan Riki dados terus sambil ke depan. Di tiang lanjutkan nomor payung nomor 4 niki 346. Durus yang ampun dan Riki ditukar hadiahnya di depan nggih. Payung yang kelima niki nomor 30. Terus nggih. Sinami puniki penyerahan hadiah door prize di tiang lunas ring sekretaris mandang lanturan malih. Pengundian untuk 5 nomor sponsorship saking KUD dan Bantas niki door prize-nya tumbler nggih. 1, 2, 3. Nomor 356. Lanjut Pak Agus. 1, 2, 3. Nomor 16. Lanjut Pak Agus. 1, 2, 3. Tiga, 7, 1. Lanjut Pak Agus. Nomor 46. Lanjut Pak Agus. 1, 2, 3.
180. Malih siki Pak Gus. Nomor 300. Sampun jangkep niki nggih 6 buah tumbler nggih. Tumbler sane ke pertama niki nomor undian 356. Nggih, sane ampun Riki dados ambil kajang nggih. Sane nomor kalih niku nomor 16. Lantur tidiang sane nomor 3 niku nomor 371. Sane nomor 4 nomor urut 46. Sane nomor 5 niku nomor urut 180. Sane nomor 6 niku nomor urut 300 nggih. Tidiang lanturan mangkin wonten hadiah t-shirt taler saking KUD Den Bantas niki akeh nyane 5 niki. Tidiang jagi ngawitin ngundi malih. Terus Pak Agus. 1 2 3. Tiga, 8, 7. 1 2 3. Tujuh, 8. Lanjut Pak Agus. 1 2 3. 278. Lanjut Pak Gus. 1 2 3. 4 3 3. Untuk riset yang terakhir Pak Gus. 1 2 3. 9 4. Mangkin didiang ngatur ngayang malih muali sane boleh diset saking KUD Den Bantas niki ka pertama nomor urut 387. Sane ping kalih nomor urut 78. Sane kaping 3 278. Sane kaping 4 433. Sane kaping 5 niki 94 nggih. Di tiang lanturan mungkin pengundian t-shirt malih niki sponsorship saking konveksi nggih. Genah radhidane numbas kuaja karya ngedeg linggih puniki. Akeh nyane 10 pieces baju kaos. Pak Agus ngiring kawiten malih. 1 2 3. 2 1 1. Lanjut Pak Agus. 4 3. Lanjut. 1 2 3. 6 6. Jadi yang lanjutkan 1 2 3. 3 9. Jadi yang lanjutkan
1, 2, 3. Satu, 3, 5. 1, 3, 5. Sampun Pak Gus, 1, 2, 3. Empat, 2, 7. Lanjut Pak Gus, 1, 2, 3. Tiga, 5, 3. Lanjut Pak Gus, 1, 2, 3. Empat, 0, 7. Lanjut Pak Gus, 1, 2, 3. Empat, 2. Balik siki Pak Agus, 1, 2, 3. Satu, 4. Oke, di tiang wajian mungkin. Nah ini mewali di tiang ngawanin ngawajian puniki sanepole hadiah t-shirt saking konveksi. Kapertama niki nomor urut 211. Sane kaping kalih nika nomor urut 43. Nomor 3 nika nomor urut 66. Kaping 4 nika nomor urut 39. Kaping 5 nomor urut 135. Kaping 6 nika nomor urut 427. Kaping 7 nika urut 353. Kaping kutus nika nomor urut 407. Kaping sia nika nomor urut 42. Kaping 10 niki nomor urut 114. Nggih. Di tiang lanturan mungkin niki sponsorship saking LPD Desa Adat Duene niki wenten 20 buah bokor alat keuangan niki nggih. Pak Agus dipersiapkan 1, 2, 3. Satu, 95. 1, 2, 3. Dua, 1, 6. Lanjut Pak Gus, 1, 2, 3. Satu, 5, 0. Lanjut Pak Gus, 1, 2, 3. Empat, 7, 6. Lanjut Pak Gus, 1, 2, 3. Sembilan, 8. Lanjut Pak Gus, 1, 2, 3. Dua, 2, 7. Lanjut Pak Gus, 1, 2, 3.
85. Lanjut Pak Gus, 1, 2, 3. Empat, 5. Lanjut Pak Gus, 1, 2, 3. $200. Lanjut Pak Gus, 1, 2, 3. $10. Lanjut Pak Gus, 1, 2, 3. $11. Lanjut Pak Gus, 1, 2, 3. $253. Lanjut Pak Gus, 1, 2, 3. $27. Lanjut Pak Gus, 1, 2, 3. $184. Lanjut Pak Gus, 1, 2, 3. $79. Lanjut Pak Gus, 1, 2, 3. $201. Lanjut Pak Gus, 1, 2, 3. Mas. $51. Balik 3 Pak Gus nggih, 1, 2, 3. Nomor 60. Lanjut Pak Gus, 1, 2, 3. Dua, 3, 4. Lagi 1 Pak Gus, 1, 2, 3. $258. Nggih, mangken titiang wajan dumun sapa sira mantan poli hadiah puniki nggih. Tempat atau bokoran kuangen niki. Saneka pertama nomor 195. Nggih. Sane kaping kalih nika nomor 216. Sane kaping 3 nomor 150. Kaping 4 nika nomor 476. Kaping 5 nomor 98. Kaping 6 nika nomor 227. Kaping 7 nika nomor 85. Kaping kutus nika nomor 445. Kaping sia nika nomor 200. Kaping dasa nika nomor 10. Pas cantik niki 10 nggih. Nomor 11 taler nomor 11 kenten keluar niki. Nomor 12 nika nomor 253. Nomor 13 nika nomor 27.
Nomor 14 nike nomor 184. Nomor 15 nike nomor 79. Nomor 16 nike nomor 201. Nomor 17 nike nomor 51. Nomor 18 nike nomor 60. Nomor 19 nike nomor 234. Nomor 20 nike nomor 258. Nggih, mangkin lanturan titiang niki hadiah setrika berjumlah 4 niki. Setrika 4 buah niki saking KUD Denbantas dan juga Bank BPD niki. Lanjut Pak Agus, door prize setrika 1, 2, 3. Tiga, 2, 9. 3, 2, 9. 1, 2, 3. Empat, 1, 3. Wah ini yang mulai pisan 4, 1, 3. Lanjut Pak Gus 1, 2, 3. Tiga, 8, 9. Jelangga lagi bos Pak Esa. Angge atur bekeling titiang majang ring semeton titiang senang sami dana jera mangku taler panitia prajuru semeton warga sane boleh donasi kacamata malih pisan sane boleh donasi kacamata sampun kejantos oleh semeton tim ring planet kacamata sane genah ring posko kesehatan genah nyane posko kesehatan ke ring sisi kelot Taru Waringin utawi Taru Bingin. Titiang lunas diantukan mangda digelis keambil sane boleh donasi kacamata titiang lunas digelis ngerahuin ring posko kesehatan sampun siaga kesanggre. Suksemo. Sampun nggih. Satu lagi Pak Gus untuk hadiah setrika Pak Gus. Kita putar 1, 2, 3. Tiga, 5, 5. Oke, titiang wajan mungkin. Setrika sene ke pertama niki nomor undi 329. Sane nomor kali nomor 413. Sane nomor 3 389. Sane nomor 4 355. Niko nggih. Tapi nggih di tiang lanturan mangkin wonten hadiah napi wasan door prize malih 3 buah tumbler dan juga saput udang dari Madulingga niki. Tumblernya saking Pak Gede Wisnu. Kita mulai dari tumbler Gus, 3 buah tumbler lagi Gus. 1, 2, 3. Dua 10. ya, tumbler ini dulu. Oh iya iya. 2 10 nggih, lanturan malih Pak Gus 1 2 3. Satu 5. Malih sigi Pak Gus 1 2 3.
213. Titiang lanjut makin bagus, saput dan udeng saking Madulingga niki wenten 2 pasang. 1 2 3. Empat 6 6. Malesiki putar bagus. 1 2 3. Satu 5 6. Titiang wacian mangkin nggih 3 buah tumbler nike jatuh pada nomor undian 210, 115 dan 213. Ngelantur saput udang saking Madulingga nike nomor urut 466 dan 156. Nggih, nika sampun door prize ring hadiah hidodane puniki sampun keputer 55 nomor undian. Kenten nggih. Sedurung nincap ring acara pengundian hadiah-hadiah hiburan ngelantur ke hadiah utama di Tiang Lunas malih ring tugus di Wangkara mangde malih ngaturang tembang-tembang Bali. Lagi ingin hiburan niki pangdan deg-degan nunggu hadiah utama pemilet sarang sami hibur di tiang malih antuk tembang Bali. Nggih nunas tepuk tangan Ratu Dane Sinarang Sami tugas di Wangkara Durusang. Swastiastu. Bisa beli benar-benar sayang, begitu kamu bermain cinta, ngajak tunangan kamu di bidang. Keputuskan dan sengaja kata menyesal, jalanin tresna segitiga dan jadi satukan pikiran, mencari solusi ke depan, bantu di saat
seplos lagu. malih satu lagu lagi Yes. Tugus Durusan. Oke. Oke, lagu kapeng kali ini saking Nano Biru sane berjudul Jantung Hati. Adi jantung hati dia hanjani beli menggandeng gendingan iki buatan beli terus nan beli nih antara di dini di hatin beli kadang bertulis beli sayang adi dan si de beli ngesapa nadi terus nan beli nih ganti mati ganti mati karena adi terus nan sujatin beli tua adi banget sayangan beli dah jadi saya keragan beli ragan adi jatuh hatin beli karena adi terus nasu jatin beli tua adi banget sayangan beli dah jadi saya keragan beli ragan adi jatuh hatin beli. Terusnya sejatuh beli tua adi sangat sayangan beli dah jadi saya keragan beli ragan adi jatuh hatin beli karena adi terusnya sejatuh beli tua adi banget sayangan beli dah jadi saya keragan beli ragan adi jatuh hatin beli. Beli tua adi banget sayangan beli dah jadi saya keragan beli tua adi jatuh hatin beli karena adi tua adi sangat sayangan beli dah jadi saya keragan beli tua adi jatuh hatin beli. Ingin nunas tepuk tangan yang meriah untuk Tugus Diwang Karir. Semua Tugus di tiang tinjapan malih acara mungkin. Pengundian hadiah hiburan sponsor saking Bank BPD Bali dan juga KUD Denbantas. Di tiang nunas keledangan mungkin Ketua Seketeruna kawit di tiang saking Kaler nggih Ketua Seketeruna Wanasari Baleran. Mangde munggah ring state jagi ngundi hadiah hiburan satu buah dispenser sponsor saking Bank BPD Bali. Di tiang unas Ketua STT Wanasari Baleran utawi sane ngangganin durusan. Nggih tugas ambil bola ademun. Satu buah dispenser. Terus dikocok-kocok demun tugas. Nggih, siki-siki mantan demun. Nomor berapa nih ke? Lihatkan ke atas tugas. Nomor 3. Dari
Pun nggih nomor 3 nggih. Ngelantur nomor 7. Lanturan malih. Nomor 7. Nomor 2. Lanjut, yang terakhir sekarang durus dikocok dumun. Satu. Dispenser pertama jatuh pada nomor undian, kupon berhadiah 12773. Hingga semua ratu durus mewali ring kenah dua ini. Nanduran di tiang malih, majang ring kedua seketeruna, wana sari tengah, Uyadin sanenganganin, durus munggah ring state dumun, kehormatan niki, lari kidik tugas lari kidik. Hadiah hiburan kedua, kari dispenser puniki, sponsor saking Bank BPD Bali. Delapan. 0. 1. 0. Itu di bawah. 2. Dispenser yang kedua jatuh pada nomor undian 20108. Suksema tuh Gus, turut sang mawali ring kenah dua ini. Lanturan di tiang malih mungkin kedua seketeruna Banjar Periukti utawi sanenganganin durus munggah ring state. Nomor 6. 6. 4. 7. Nomor terakhir 2. Dispenser yang ketiga jatuh pada nomor undian 27466. Daruran titiang mangkin hadiah hiburan kipas angin titian una sering ketua STT Banjar Wanasari Blodan atau sandenganganin durus munggah ring panggung. Malih pisan ketua seketeruna Wanasari Blodan. Nol. 5. 6. 3. 0. Satu buah kipas angin jatuh pada nomor undian 03650. Lanturan di tiang mangkin, Nunas Mangdane Ketua STT Banjar Abian Lalang, utawi sanenganganin munggah ring state jurusan. Lima. 7. 7.
1. Dua. Satu buah kipas angin pada nomor undian 21775. Ngelantur di tiang lunas majeng ring klian adat Wanasari Baleran utawi sanenganganin mandep bunga ring panggung. Tunas di tiang ngambil undian niki. Satu buah kompor gas sponsor BPD Tabanan. Empat. Tujuh. Sembilan. Dua. Satu. Satu buah kompor gas jatuh pada kupon undian 12974. Lantur di tiang mangkin, hadiah hiburan yang ketujuh, satu buah Magicom di tiang unas ring klian adat, Wanasari Tengah Mangda Munggah ring Street Durusan. Enam. Tujuh. Delapan. Dua. Dua. Magicom yang pertama, semua sudah kelihatan. Magicom yang pertama jatuh pada nomor undian 22876. Lantur tidak yang malih mungkin kari hadiah Magicom niki saking kau Deden Bantas. Titian lunas majang ring klian adat Periukti. Mangda munggah ring Street Durusan. Delapan. Lima. Satu. Nol. Satu. Nggih, Magicom semua jero. 10158. Lantur malih mungkin di tianuna sering kelian adat Wanasari Belodan mangda munggah ring state. Tawi sanenganganin. Kanton niki hadiah Magicom saking Bank BPD Bali cabang Tabanan. Sembilan. Kosong. Dua. Dua. Oh, 2 kuat. Satu. Nih, Magicom yang ke-9 niki jatuh pada nomor undian 12209. Sanepini untat mangkin Magicom taler titian lunas ring klian adat Banjarabian Lalang utawi sanenganganin Mangde munggah ring street. Mali pisan titiang matur majeng ring klian adat Abian Lalang utawi sanenganganin
Mandeledang munggah ring state puniki. Ambil bola undian untuk hadiah Magic Com yang terakhir. Utawi prawartake menawi saking abian lalang wenten ngawalinin mriki kalian adat duwe menawi kanton ngayah. Terus munggah lima, dua, tiga, kosong. Magicom yang terakhir jatuh pada undian 03253. Nika sanewau sampun telas nika hadiah hiburan makin nincap ke hadiah utama niki nggih. Lurus tumun aturang pujo pangastuti menawi ring ide yang Pramakawi pemekasan payangan iri kiring luhur kayangan desa dumugi kupon sane dumbas idodane utawi adolang idodane ngamulihang hadiah utama puniki enten nggih. Titiang kawitin mandeg ring hadiah utama yang ketiga. 1 buah handphone. Titiang nunas kehormatan niki majang ring Bapak Direktur KUD Denbantas utawi Pak D Caturyase acara. Nggih, teman gendan titiang aturin makin iki nak wenten tegak niki melingih Pak Babinsa durus kehormatan Pak durus munggah. Ngambil bola untuk hadiah utama ketiga. 1 buah handphone. Satu. Resiti dumun serang samping resiti sekuat tenaga niki. Tiga. Empat. Delapan. 0. Nomor alit puniki medal ring hadiah utama ketiga ini ke 1 buah handphone 08431. Landuran titiang mungkin ring hadiah utama sane kedua malih ngadenan hadiah niki nggih kerasan malih residi niki sebuah mesin cuci. Titiang lunas ring Bapak Perbekel Desa Wanasari Manda Bunga ring state durus. Delapan. 5. 5. 0. Balik si kiri ke ring, yang di satunya deh. Kering, penuh semangat. Bejiang residi dedane serang sami. 2. Mesin cuci jatuh pada nomor kupon 20558. Semua Pak Berbekal. Lincap mangkin hadiah utama sane paling utama. Yen wau ngresiti nyakupang tangan mungkin melapi antuk. Kedenan kayuna kedan ngresiti mungkin sepeda motor listrik. Kala aturin ditiang ring bina kedua ji manggala prawarta ke karya kehormatan niki
mangda ngambil bola undian angin ring sepeda listrik. Dua. Sembilan. Sembilan. Kosong. Dua. Hadiah utama yang nomor satu buah sepeda listrik. Nike dengan nomor kupon 20992. Punika wawung ya, pengundian sampun kemargian. Dumugi sami krama puniki ngemulihang hadiah saking idadane antuk idadane channel sami. Malih jebos lagi kelanturan malih untuk hiburan akustik band saking tugas di Wangkare. Sakemon pina ke uasan ngatur di diang. Pengendar acara kirang langkung didang ngelungsur agung pengampura lan pina bidiang anu ucaran para santi. Om Santi 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 Om. Foto bersama kocap dumun iki ring undangan sinareng sami Bapak Perbekel, Manggala Prawartake, Bimas Babinsa, Sabel lan Kerta Desa, Kelian adat Ketua Seketaruna Sedesa Wanasari, Durus ngiring foto bersama dumun.